كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد. نزلنا على البحر في اسكندرية عشان نشوف الناس هتقضي العيد ازاي. تعالوا نشوف قالوا ايه. عاملين ايه؟ هتقضوا العيد النهارده ازاي؟ رحنا عند حسن شربنا عصير. اوكي. بعد كده هنا بقى هنا عشان نصور وكده. بعد كده نروح على البيت عادي ونروح عارفوا مين اول حد ضحى؟ سيدنا ابراهيم. هتقضي العيد ازاي؟ اروح انام واجي حلويات عادي. انتوا كده بتتمشوا على البحر، هتزوروا حد النهارده ولا بكره وبعدين؟ هيجولنا النهارده بقى واحنا بنشوفهم يوم تاني. طب اخدتوا العيديه؟ اخدتوا العيديه؟ اخدتوا العيديه كام النهارده؟ اخدت 100 ولسه اجيب في تاني. اخدت 100 بس لسه هكمل. 100 وايه كده؟ 100 200 وحاجه يعني. اوكي. كل سنه وانتم طيبين. الصبح تسبيح وفطار ودربكه وبعد العصر كده بنتمشى شويه. كل سنه وحضرتك طيبه. بتحتفلي ازاي بالعيد؟ بتجري تتنططي؟ اداكي هديه كام النهارده؟ 50. وانتي اخدتي هديه من بابا كام؟ 50. هتروحوا تزوروا حد؟ بكره باذن ربنا. هتزوروا قرايبكم؟ اخدتوا العيديه كام النهارده؟ 50. ولسه هتزوروا قرايبكم هتاخدوا هديه اكتر صح؟ شكرا، كل سنه وانتم طيبين. فرحتك بالعيد هتكمل لما تفرح غيرك، فما تنساش تعيد على أصحابك وتزور قرايبك وحبايبك. كل سنة وانتم طيبين.